ganda. Din ka makadto? Makaon. Bro, sa Gold Cafe. Ako tabi si Manong kung nagayang may tsura ko. Hindi ba lano niya? Nga Ilongga. American ka na. What did you say? Everything is? Gold. Gold. And your dress is? Many colors. Many colors. It's blue and gold. You also have gold in here. Also, Bing Bing has blue and gold. And multicolored shirt also. What happened in Ironheart? July 4. I thought you watched me. It's only the picture. Oh, just the picture. So I let you stream. You will watch my episode. Ganda si Bingbing. Ah! Dito niyo po kami interview, sir. Aplikante rin ako. Bilang accounting assistant po. Wala rin po pala kayong experience. Wala kayo daw Ilonggo? Kamusta nung how? Okay, din ma'am, pwede ka ng ganun stuff. Ah, yes, gija eh. Pwede ka ng Ano man siya mo, Bingbing? You're so beautiful. Wow, you're so beautiful. Nay, kamusta ang mata mo? Okay. proud yes, mother. Do you wanna be an artista also? Wow. Kapila ko gidya gina-rehearse. Go, grabe mo na tsura. Hindi ko kapila kung diin ko ma-stress ang experience. Hindi siya mag-sound Ilonggo. Ikaw yan, Malbi? Wala ka pa pala. Mga kabangbang after our watch party sa akong role sa Ironheart. We are here at Gold Cafe sa may Isnard Street, diri lapit sa may atrium sa Grand Shing across ang PNB no nga branch. So may ara kita diri ramen buy one take one every Tuesday, Wednesday and Thursday. So there you go. Kabalo naton baby mag chopstick. So kung hindi ka mo kabalo mag chopstick, meron man kita nga spoon. Alright. So let's enjoy our ramen. Kag gusto nyo pa mag-inom sa sabaw, mayroon kita nga free nga soup, extra soup. Look at the egg. Ano din? Hindi siya sumud bala. May mga nakaon ko mga ramen na sumudan ko. Naman ko actually ang quantity sang noodles. Ang quantity noodles. Naka-close up gud ako mga pimples. Tama sila, noodle naman tsura sa TV nga sa bungya na damot. Yay! Satisfied and we are about to go. Yun nga lang, I suggest that we buy the 5 cheese pizza. Ito yung isa sa mga favorite ko nung nag-buffet ako last week. Thank you, Git!
channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!